Ka Limpung Yelek Kai Football Jongki Club ha ka jela ka Meghalaya State League MSL 5 kan sedang nadu ka Katway trik Yayong Arja Arpun Rio ha ka bakin don baru hadu lai pulai trik team ki banya kun na kabenta banra ya ka nam lakdo ya ka bala pihak pat eki ha ki pra tlik kinhun ne group. Kani ka Limpung Yelek Kai ka Meghalaya Football Association kadai kabalaya rap ban kershan pisah dakatanat Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sorkar jela. Day ha kani ka Limpung bakila adu na ki senjuk yelek kai football bala penyas no bat ka MFA kia kun na kabenta ban yo ban phong ya kapan snet la du jong ka jela bat ka bapli la ru eki ban beteng ban prang shu shu shakmat ya ka linti yelek kai ka jongki ha ki Limpung yelek kai football kari bala penlong da ka AIFF. Menta ka senam ka MSL kan kamlong ka bakam kirpang hadin baka MFA kadon hapdeng ka jingrakhi ka jingdap ba san post nam na du pala sengeka. Ka jingele kai sedang ha kan ka Lumpung kan long ha SSA Stadium First Ground Polo ka badai artat ka madan ka ban penlong ki jingakun badai jong ka group A badan lang ki kinhun yele kai kum kan nong se SSCC Shlong SA Maushun SCC Riwar Mingi Football Association Kimusnyang SC West Giant District SA bat kaber SCC Tersat Area SA. Ki team badan ha group B banlong hamadan MFA Turf Third Ground Polo kilong Nangkio Iran SC Shillong SA Mulang SC Nongba West Giantia DSA Maulum Tersat SCC Tersat Area SA bat Maupu SC Sora SA. Ka group C kan long ha amnarem bat ki team ki bala penyakam ha kan ka thom kilong ka amnarem SC Lamin 11 SCC Amnaram Subdivision SA but Lasken SCCC Lasken Block SA. Kat ba ka kliat kan yo bakan penlong ki jinga kun ka group D but ki kinhuan banya kun kilong lat thatlabo SC West Giantia DSA but Rembash Ken Shenria SC East Giantia DFA nang ta ka thang Sky Tiger SC East Giantia DFA bat ka Jalapen Mochut Perdung SC Saipung Block SA. Ka group E labu ban penlong hawa ejer bat ki team ne kinhun badan ha ka group kilong Shlong Lajong Shlong SA Lum Pernai Lum Sokpo FC Thatlasken SA Yatali Lang Lum Sekon SCC Lasken Block SA bat Lamar Siang SCC Saipung Block SA. Ka group F kan long hamairang bat ki team banyakon kilong Langsning FC Shlong SA Mission SCC Pendeng Umyong DSA Umlakro FC Western Ribhoi DSA bat Lauba SC Eastern Border SA. Group G kan dan santli ki team bat balabu ban pelong ha William Nagar bat ki team kilong Achik SCO East Garo Hills DSA Atong Madgrig FC South Garo Hills DSA, Maram FC, Tura DFA, Balmanduri FC, North Garo Hills DSA, Bat Janepi Youth SCA, Motion Road SA. Kat ba ka Group H, kan long hamau kerwan, bat ki team badan ha kan ikathom kilong, Rangdajet United FC, Shlong SA, Mountain SC, Maukerwat DSA, Maurlar Shong SC, Nongstein DSA, but Umdang SC, Motion Road SA.